Komisi Benta ban pentikna hakaban bret yaki jabok jabanya hakarukom badai hakayo tenrai kabehek tam hapok kejela ke Khasi Hills Autonomous District Council nen kesngi kala pelaj yaka kali kitnyut naga benta ban lum ban lang yaki jabok jabanya yodo. Chief Executive Member ke KHDC uba penyak sing SIM ula IT yaka tiga kali syaka office USIM ke hima meliem. Habakran haka jengelang USIM ula ong ba larai ban IT yaka tiga kali syaka office USIM ke hima meliem na badai maka kabahap ban kemi yaka khut ke suba jong ke yodo. Kuman syukudo yaka tiga kali kitnyut la senyang lengba ke jengerak pisa bala penbiang daka Chief Minister Special Development Fund dan CMSDF. Ngi kun ki brio ngi ju ong ba ka koi ka khya kalung ka spa ba yingi ki kun brio ni ko sla ka thai ban yo I ka koi ka khya ni don kam ban yo I ka khut ka suba kini ka trot hadir mengilayo ban one inspection ngala fu ni chief minister ngala don kam ban ai kepam ni ka scheme nam ta ban thiet ini ka trot nam ta ban weng ni jing e kham tam ko le ka khut ka suba hang ni po yo do nak kedang chief minister de kemensian ke berkelut berkemen la kenpau hatu kesngi bagi keren ban nak kedang ai ko wing tra